Mga Levi, Chibu Pangalba. Second position kita bakta Papu Lainong Moja Ariba. Matanda, first position kita baca Rizal Todi, Chibu Pangalba. Maka taraf pada Bora Lamjen Junior Boys ke akan tiba ada third position Lokrabi Lamjen Chibu Pangalba. Matanda second position kita maka N Ria Lainong Moja Ariba. No. Matanda first position Lobi Krabi M Bema Chibu Pangalba. Maka taraf po ay na ako ay nagsahi mga makatarap pada second position low klaba position kita magka CS Kingston Lainong Moja Ariba. Jadi foto tu, foto terbaru juga. Aku je, saya kopi di tengah juga. Aku je entertainer sini sibuk. Foto tu, वो जो फिल्म है वो देखी जा रही है। ऐसा लगे हम बता रहे हैं, बालों के मौके की रेकॉर्ड अभी से लोगों को देखी जा रही। मक्का टाइम का, aku je, मक्का टाइम से मुझे नहीं ना। Ada yang cakap, seni mengaji.
sahi mangagi manungga laiba nupi masa sangi oina pangthokiba lamjel aduga third position takrabi makoi anini makoi sing adudi CH Roni bala Chingu Pangalba amadi Sultana Purum Bagatabi nakoi anigi prize adu labi nabani singjari prize sibu puthi gedaba akoi mingoina hangacharabada BDC gi secretary gi bambai biriba mingoina hangacharabada Singam gi kolonna prize sibu puthi gani no, 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 no. No, 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 First position kita magka si Hai Kripa Laxmi Chingu Pangalba. Aduga ako di alam si ako na yun. Makatar pada first position kita magka aduga ako di mamangka posta pahini ba yung singdo prize posta do pabi jana ba ni sinjere ako na ngasi thali ba block ado ki mate ngani ngasi ako na prize to pagam level si manabado na posta do pabi jana ba kita magka na ni sinjere